Ajde, Filipe, mači 2 metra, jel? 1, 2. Ajmo se. Kako si to naučio, znaš da to ne mogu da naučim. Ajme, nauči to. Acting, super, what's happening? Kako, od početka, Filipe. Znaš kako dobro ovo izgleda snimljeno, da vidiš? Ozbiljno. Ćao ljudi! Dobrodošli u još jedan video na Keksitorm kanalu. Irena, o čemu ćemo pričati danas u našem videu? Pitat ćemo Podgoričane da li su srećni i postavit ćemo im 2 zagonetke. A vi ako želite čujete koje su to zagonetke i eventualno se zapitajte da li znate odgovor na njih, preporučujem da ostanete u ovom videu. Mislim da da krenemo, pa kaže ama se! Dobar dan! A, ništa. Ona je rekla, izvinite, žurim. Dakle, zanima nas, da li ste trenutno srećni u ovom periodu života? Da. Jesam. Možete li nam reći razlog vaše sreće, nešto vas je usrećilo u posljednje vrijeme? A uglavnom, društvo. Društvo, da. Živa sam. Iskreno. Prvo pitanje, da li ste srećni? Da podijelite sa nama da. Jes. Da li ste srećni? Da. Da li možda nam kažeš razlog tvoje sreće ili nešto što te u posljednje vrijeme generalno usrećilo? Jednostavno sam srećen uopšteno. Damir sam majka 3 djece i 2 unučadi. Nešto što vas je usrećilo u posljednje... To je to. Da se lijepo udate, oženite, porodicu da stvorite, lijepu unučad. Iskreno, da. Da igrate se sa lijepima, pametnim unučadima. Da. I još jedno pitanje zagonetka, neka u pitanju je, či čovjek izašao napolje na kišu bez ikakve zaštite, a nijedna dlaka na glavu mu nije pokisla. Kako je to moguće? Zadovoljan je, pa nije. Imaginaciju. Možda je sam neđe pošao u svoj svijet, zamislio je da je pošao. On je zamišljao pada kiša. Aha. Nije. Nijedna dlaka mu nije na glavu. Nima što se ne. To je to. Upravo, to je to cijelo. Voda pauza. Dobar dan, Đućo. Filip, možemo da vam postavimo jedno pitanje zabavnog tipa? Dobar dan. Nemoj, volim te. Zabavnog je karaktera. Oh hell no! Da li si srećan? Pa, svakog dana da. Tako i treba. To te baš ono čini srećnim. Obično srećan sam zbog toga što moj brat se svaki put igra sa mnom i što me on čini srećnim. Šta igrate najčešće? Pa, igramo fudbal, vozimo biciklo. Čovjek je izašao na kišu bez ikakve zaštite, ali nijedna kapljica kiše mu nije pala na kosu. Kako je to moguće? Sa kabanicom. Ali bez ikakve zaštite je izašao. Da li nije padala kiša? Iskreno, znači on je obrnuo igricu, rekao je čak nije ni padala kiša. Čovjek je bio ćelav, zbog toga mu nije pala ni jedna kapljica kiša na kosu. Zato što nema kosu. Aleksa, hvala što si nam odgovorio na nekoliko pitanja. Sad vam postavimo jedno kratko, zanimljivo pitanje. Zabavnog je karaktera. Zašto? Da li ste srećne? Znači, to je naša srećna. Možete da podijelite sa nama vašu sreću. Evo, ona ti u vezi dugo i srećna. Wait a damn minute. Bilo, da li ste srećni? Jesam. Zašto? Čovjek je izašao napolje, na kišu, bez ikakve zaštite, ali nijedna dlaka na glavu mu nije pokisla. Kako je to moguće? Pa bio ćelav. To je to. Da li ste srećni? A srećna sam normalno. Svi su srećni? Šta vi mislite, šta bi ja mogla sam? Porodica, vjerovatno. Normalno. Imamo jednu zagonetku za vas. Jedna dlaka na glavu nije pokisla. Kako je to moguće? Pa mora da je bilo sunce naboje. Bila je kiša ipak, bila je kiša. Ne znam. Na što te ovo podsjeća? Pa baš si bezobrazna, brate. Što da govorim za to? Snimimo. Da li ste srećni? Da. Šta vas je usrećilo posljednjih dana? Posljednjih dana to što s drugovima se čujem preko telefona, izlazim s drugovima napolje. Izgledate malo visočiji od mene. Uglavnom, još jedno pitanje. Kako je to moguće? Bez zaštite, na kišu, nijedna dlaka na glavu mu nije pokisla. Šta mislite? Pa ne mislimo za sad ništa.
Pa ali izašao napolje sigurno. Izašao je napolje. Pa možda nema dlaka uopšte. To je to. Ja skonta nema dlake na glavu. Pa to je to. Da li ste srećni? Valjda, to je dobar odgovor. Da, trenutno ne zbog ove kamere. Jesam. Zavisi kako kad. I treće zagonetka. Mozak mi je frižider odafrio. Iskreno, ja nisam upisao fakultet, meni kažeš, znači bukvalno nemam ništa bitnije da radim, znači verujte mi. Samo nije pokislo. Šta mislite? Jesi li ovo pročitali neđe? Nije mu nijedna kap pala, That you had, dlaka skvasila, mislim. Do prezentacije koja je užasna, tako da hvala puno ljudi, čao. Kako se zoveš? Nikola, koliko imaš godina, Nikola? 6. Sjećam se kad sam imao 6 godina, iskreno, najbolji period mog života, najslađe sam izgledao, vjeruj mi, ali nećemo sad o meni. Nikola, reci nam, da li si ti srećen trenutno u tvom životu? Kao 6-godišnjak, da li se osjećaš srećno? Ne znaš. Imaš li nešto što te čini srećnijim? Imam. Šta? Picu. Pizza? I mene pizza čini srećnijim, OMG! Kako je to moguće? Ne znam kako si se sjetio tog odgovora nikako, ali bravo Nikola. Hvala ti puno Nikola što sam odgovorio na nekoliko pitanja. Ćao, možemo da postavimo 3 pitanja zabavnog karaktera, nisu okej. Part 2, kako Filip utiče na žene. Ovo je bio dug dan, dragi moji. Ali vidjeli smo da su Podgoričani vrlo srećan narod. I da su znali odgovore na naše zagonetke. Većinom su znali odgovore na moje. Mi se nadamo da ste i vi znali odgovore na zagonetke. Ako jeste, komentarišite. Kao što možete vidjeti, ja sam očelavio od razmišljanja. I presvukao se od razmišljanja. Lajkujte video ako vam se svidio, subscribeujte se na kanal. Komentarišite što biste još mogli ja i Rena da snimamo. Ili što biste još htjeli da pitate ljudi iz okolice. Ćao!